Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sobriana Ilmi, NIT 20.41.090, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Muda atas nama Cynthia Maria Elira Gimbo, NIT 2041089, jurusan Nautika, Kompi Eko, Pletone 2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatmawati, NIT 2041050, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruni atas nama Alfaikatul Lima Tasrin, NIT 2041032. Jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Faradita Lilu, NIT 2041092, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak, mohon izin Bu. Perkenalkan, nama saya Carmelita. Nomor induk Taruna 2041061, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Trestiana Tika Suri, NIT 2041094, jurusan Nautika, Kompi Taruni, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Grace Liku Pakadang, NIT 2041053, jurusan Nautika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Indah Gita Cahyani, NIT 2042044, jurusan Teknika, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Andi Inaya Muslima, jurusan KLK, NIT 2043033, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nurmelinda Mawahdah, NIT 2043074, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nur Falila Putri Kasdi, NIT 2043073, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurwidia Valentine, NIT 2043071, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sania Ika Septiawati. Nomor induk Taruna 2433082, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nurfaida Hade, NIT 2433072, jurusan KLK, Peleton E2, Kompi E, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Islam Akwira Muslimin, NIT 2043047, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ana Maria Helena Orpanuka, NIT 2043036, jurusan KLK, Kompi E, Peleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Atas nama Marlin Salomfua,
NIT 2043053, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruna Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIT 2043067, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurul Modah Muslimin, NIT 2043078, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Regita Livia, NIT 2043068, jurusan KLK reguler, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Shalom, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Manuela Eliani Embong Ondi, NIT 2043052, jurusan KALK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Diasena Latifah, NIT 2043039, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mulyana, NIT 2043066, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Harisma Rizky Amalia, NIT 2043049, jurusan KALK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Indah Kristi Sandi, NIT 2043046, jurusan D4 KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Rahman, NIT 2043081, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Aini, NIT 2043029, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fajrianti, NIT 2043041, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Haryani Kuano, NIT 2043044, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Syarifah Kurata Ayun Karim, NIT 2043080, jurusan KLK, Kompi E, Pleton E2, Taruni Muda semester 2. Terima kasih.